fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Imamo akwa basrongo ede eba too much GH so munu aba mosomfo na ama Owusu enye na ebre aso se eye trending ages many person mo ewo efide so nebusiafo many esom no de na nsa na meko ensem no eso no memo obi biara afishapa 2021 enye afepa emo obi bia enfa nije enkoso yedie ene eye asumdwe emre obi bia wo hwe awsopoti too much GH efie mu na tese enye dansidie ewo afino ebieye ma obi bia na ebusafo ensem na de abeto dwa no mayenko mu prekope yenim se ye 31st night no asofo etichu awodo ni tichu edifo no e de nkomsha awodo eba bonte Ghana fo ebia babonte be se sia deje edifo no mo ya ye ne se yensem na ho afi bi ya 31st and the doom prophet we bewu and we sume dume in the na ya do so ewo from emu 31st night no esum no emu na no nam so I want to say for ebi eyi omani edi etia eye prophet me bi so edi omani akomo de wo mi hwehwe ni mo wie just wo take counsel wo mo kwetire sha biye asana esusu ho ansana so meka bia fa wo maka fa ho no wo ma hwe mo ahu se dabi do say eye asofo no teach you no edifo no di ya wo edi ba ebeto dwa no bebre na edum prophet na so who shall Reverend Isaac Owusu Bempah with that glorious word ministries and no early edition prophetic hill chapels of penny or down Bempah Nigel Gaisie one more encourage shall only ever to jana similarities be one more just say quite said here those one more enshie ni one more to say for na customer NPP never customer NBC no now so sa nyama pepe na one more edi emu no akwa quite said here e bet me up say I no query says soon we are saying I say the D no sa and airport and sa and I say what say in see at one so it's me at the tuja. Now we share a year Reverend Isaac Owusu Bempah the dia with the etuja one. What the etuja said yeah openi Ghana ha openi be artist why politician or what Bobu omanyi epen no wo ba befa 2021 afimu ahwere ne nkwam ayebiam so wo sa edisisu dia se nyame nipa bi azu ebefimu ahwere ne nkwam ana obiam so no Reverend Isaac Owusu Bempah eseka se wo hu se America mamu no floods and fire outbreaks alcohol bia bi ntebe ya wo mo ensori ne ye mo empire and ebiam so no sa eka edu just say dark clouds as around the France to say France and acronym who said munkum tuntum akata so na sa enkom share 9 year mabobo so yin sa so and prophet Nigel Gaisie so na enkom share miense bi odi atudwa no akwa say I don't know akwa very similar na enkom share ba kwa wokai o say empire enko from America and Paris entia natural disasters na ne Reverend Isaac Owusu Bempah ne di oka say yemo mpaye ema America yemo mpaye entia floods and fires no akose ene ebiem so mpaye oka say yemo ma France say wo hu say mungu esumungum akata France so no ene prophet Nigel Gaisie de no ayepe atese manfo esebe ya nipa ana Ghana for Christo for emma womani enko no munte no asepamu no mo efanye mpaye ema ekuro no na ebiem so no sa nyame nipa na according to Reverend Isaac Owusu Bempah or no so di your debate to no so obewuni sa so na prophet Nigel Gaisie so the di here what the etu dwa no so no wo boss say no kwasem say wodi for na say papa nyame nipa ebi so eba bewu ewo manyi emu na uyi eno so esinche a ebiem so no prophecies Nigel Gaisie editor dwa ba ku biem Reverend Isaac Owusu Bempah de no ase pe ene se
what the two just say who say esum kebri akata presidency no na say abaya ete no emu nipa bi no ase de esum abata wo mo no nti Ghana for enso rap mu no saa na ene Reverend Isaac Owusu Bempah bi so a wo ka se wo hu se owuo eti esi politician bi a wobu oman mu pen ene no part se Ghana for se be ya yenhwe mu Christopher ni bi ehu ni se be ya yenhwe mu ne se corruption no do se yensem money na ye doom prophecies no e be ya ne de 9 AC form na se ya bompa ye edi etesa se na ko asem krapo ye say the eyinta no already che the d for say na be ya wo mo so ti wo be twa be mu ana so wo bompa ye asem no na te wo mo so edi hun maninti se akoba ne se edi form ye ni we Prophet Nigel Gaisie any ebiom so no Reverend Isaac Owusu Bempah aye hu no e ye ni tutu wo mo enhia e wa te se wo mo party political affiliation differences enti wo mo any enhia na for them to come out with similar prophecies say no na but say bibi ehun be hia wo ho ana se ye fa ne se ensem kan bia ana niti we de ehun be hia so wo a wo hwe wo do adin tre similarities a what Reverend Isaac Owusu Bempah any ebiom to the Prophet Nigel Gaisie wo me di ya wo me edit to that first night no ebe so me awe comment section and na say ebiom so no wo mo dia a share video on all the social media platform follow yen our Instagram Twitter so at too much gh_ Facebook too much gh me di edina na ama Owusu anya me aduma ebe di shabi the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura